Dobroveče poštovani gledaoci, vi gledate Info Novi Grad. U nastavku pogledajte šta je to obilježilo proteklu sedmicu u najmnogoljudnijoj Sarajevskoj općini. Dobrodošli! S ciljem rješavanja niza problema oko regulacionih planova održan sastanak gradonačelnika Abdullaha Skake i načelnika Semira Efendića. Rješenje za lijepo i ugodno igralište ponudili i domišljati mališani Saraj Polja. Pozitivnu inicijativu prepoznala općina Novi Grad i javno preduzeće Lokom. A ne manjka ni inicijativa za još ljepši i ugodniji ambijent življenja. Općina Novi Grad već drugu godinu za redom nagradila hortikulturno najuređenije balkone, dvorišta i ulaze u zgrade. Lijepe priče nastavljamo i sa RK klubom Brešće koji bilježi impozantnu rukometnu sezonu, ali i sa našim stipendistima. Osim novosti koje nudi novi konkurs, posjetili smo i nekadašnje stipendiste Novog Grada, a posjetili smo i izložbe u galeriji općine, ali i u vili Hadži Halilovića. A u gradskoj vijećnici ove sedmice održan je sastanak gradonačelnika Sarajeva Abdullaha Skake i načelnika općine Novi Grad Sarajevo Semira Efendića, na kojem je razgovarano o donošenju regulacionih planova za općinu Novi Grad koje će usvajati gradsko vijeće. Riječ je o nekoliko iznimno važnih regulacionih planova poput Alipašin most 1, 5, 6, Halilović i RTV plan, tačnije o centralnom dijelu najmnogoljudnije Sarajevske općine. Detalji u prilogu. Regulacioni planovi koje usvaja Gradsko vijeće za općinu Novi Grad bili su povod sastanka Semira Efendića, načelnika općine Novi Grad, Abdullaha Skake, gradonačelnika Sarajeva i njegovih saradnika. Tokom sastanka uglavnom su usaglašeni stavovi oko svih ključnih pitanja, iako je u ovaj proces uključeno i još nekoliko drugih subjekata, među kojima su Ministarstvo prostornog uređenja kantona Sarajevo i Zavod za planiranje razvoja kantona Sarajevo, čijim prijedlozima se u nekoliko slučajeva općinska administracija nije slagala, odnosno prijedlozi su bili nešto drugačiji u odnosu na ideje općinske administracije. Moram reći da su to regulacioni planovi koji pokrivaju prostor negdje od Halilovića pa do Otoke sa obje strane ulice Džemala Bijedića, dakle više je planova u pitanju Alipašin most 5, 6, Halilović 1, Alipašin most 1 i RTV, regulacioni plan, dakle jedan set planova koji definišu taj prostor i naša želja je bila već u ranijem periodu da se smanji nivo stanovanja ili brojnost ili količina. Imali smo tu situaciju da je Alipašin most 7 koji je ranije nekada usvojen od Otoke, Nove Otoke i tog jednog dijela u blizini naselja Miljacka imao jedan veliki procenat stanovanja i mi smo smatrali da se ne može na taj način nastaviti taj slobodni prostor, da treba ipak humanizirati na način da se ubace dodatni sportski, društveni sadržaj, kulturni, vjerski objekti i tako dalje, obzirom da je to centralni dio naše općine gdje trebamo imati sadržaj za sve naše stanovnike. Ako bismo nastavili sa tim velikim procentom stanogradnje, bojim se da bi to na kraju bio problem. I tu se mi slažemo sa gradskom upravom. S druge strane imamo vlasnike tog zemljišta koji imaju zahtjeve, koji su naravno uvijek megalomanski i traže što veću spratnost, što veću izgrađenost kako bi na tržištu to moglo da se kapitalizira i te dvije stvari treba spojiti, usaglasiti kroz regulacioni plan. Mi smo stava da to jeste poslovna stambena zona, ali da stanovanje mora biti u znatno manjoj mjeri nego kako je to bilo krenulo od pravca Otoke, da se to mora umanjiti. Pored toga imamo regulacione planove Švrakino selo, aneks Švrakino selo Mlakve, gdje su stvari otprilike pri kraju. To je prostor kojim treba proći južna longitudinala koja je već stigla negdje do Hrasnog brda gdje je napravljen kružni tok i trebalo bi nastaviti prema Dobrinji. Ovim regulacionim planovima se stvaraju preduslovi. Zato imamo u toku usvajanja regulacionih planova Zabrđe i Reljevo koji su vrlo važni za legalizaciju objekata koji se tamo nalaze i na tim planovima nemamo nekih, osim tehničkih, nemamo značajnijih problema. I gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka je istakao uspješnu i kvalitetnu saradnju sa općinom Novi Grad, te je ovaj sastanak samo nastavak dobre saradnje i želje da Sarajevo zablista u svom punom sjaju. Analizirali smo, tražili, tragali za najboljim rješenjima. Mislim da smo došli do najboljih rješenja kako zadovoljiti interese s jedne strane investitora, kako bi imali što veće investicije u ovoj lokalnoj zajednici, a s druge strane kako bi nijednog trenutka ne bi ugrozili kvalitete života u samom tom dijelu. Znači, govorili smo i o sadržajima koji će se naći u budućnosti tu, kao i o jednom od važnih pitanja, to je pitanje i nacionalnog stadiona koji će se najvjerovatnije realizovati, desiti u općini Novi Grad, tačnije na lokalitetu prostora regulacionog plana Halilović. Jedan od zaključaka i usaglašenih stavova sastanka je da je od 11 regulacionih planova sa područja općine Novi Grad najsloženiji dio prostora uz ulicu Džemala Bijedića
koji obuhvata prostor Alipašin most 5 i 6, te je dogovoreno da se potraži dodatno mišljenje, savjeti i konsultacije od stručnjaka iz ovih oblasti, urbanista i arhitekata, kako bi se ovaj prostor uredio na najbolji način. Neki planovi su već spremni, među njima su regulacioni plan Halilović i plan RTV, oko kojeg je ostalo samo nekoliko dilema. Najveći dio regulacionih planova će se na dnevnom redu gradskog vijeća naći već u idućoj godini. U školskoj 2018-2019. godini više od 520 stipendija, redovnih, socijalnih, ali i sportskih, obezbijedila je općina Novi Grad Sarajevo. Ova općina obezbijedila je sredstva za stipendiranje učenika i studenata i u 2019-2020. godini, a određene novine imate priliku pogledati u nastavku naše emisije. Brojni su načini na koje općina Novi Grad podržava mlade, a jedan od njih su i stipendije za koje je i ove godine izdvojen novac iz budžeta. Pored odličnih učenika i studenata na spisku onih koji i ove godine mogu aplicirati su i vrhunski sportisti, ali i učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja. Konkurs je objavljen početkom sedmice i bit će otvoren do 20. novembra, do kada svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove objavljenog konkursa imaju pravo aplicirati. Ono što je novost u ovoj godini jeste da će pravo da apliciraju na konkurs dobiti i učenici koji se obrazuju za zanimanja koja su deficitarna na tržištu rada, pa tako će pravo aplikacije imati učenici srednjih strukovnih škola koji se obrazuju po trogodišnjem programu rada i sa prosjekom koji ostvaruju prosjek ocjena najmanje 3,0. Također, novost u ovoj godini jeste da smo prosjek za studente tehničkih i medicinskih fakulteta definisali da mogu aplicirati studenti sa minimalnim prosjekom od 7,5. Posebno je značajno nastojanje općine da podrži učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja, da im pomognu da što prije dođu do okončanja školovanja i iskoriste stečena znanja. Cilj je pomoći da zanatski posao ponovo bude na ljestvici poželjnih zanimanja. Stipendiju općine primaju odlični, ambiciozni, uporni mladi ljudi koji se trude na svaki način da opravdaju povjerenje. Kada učiš i kad se toliko trudiš i kad na kraju od svoje opštine dobiješ neki novac za sve to što si se trudio i što si učio, osjećaš se nekako sretnim, ispunjenim i to je nekako tvoj novac koji si ti zaradio vlastitim radom. Troškovi školovanja su veliki, ali uz dobru organizaciju i podršku može se uspjeti. Primjer toga je i Haris Đananović, student Mašinskog fakulteta. Pa naravno da me motivisalo, posebno da učim, da bi mogao i svake godine da učim, da imam što bolji prosjek, da mogu i naredne godine da apliciram, a i pomoglo mi je po pitanju toga da ne uzmam novac od roditelja, već da imam tako svoj novac da olakšam i njima, a i sebi. Ekonomisti, umjetnici, pravnici, doktori i mnogi drugi danas uspješni ljudi, a bili su stipendisti općine Novi Grad. Među njima je i mladi doktor Bekir Rovčanin. Stipendija kao svakom mladom čovjeku koji kreće neka nova znanja i neke nove potrage, naravno da pomaže u onom momentu svog edukacijskog dijela, a Boga mi u ovom drugom momentu nekog drugog zabavnog i ostalog karaktera. Tako da je stipendija ono što je ne samo meni, nego nas 500 godišnje dobivalo stipendije općine Novi Grad, sigurno omogućilo bolje obrazovanje, lakši put ka nauci i onim rezultatima koje danas imamo. Više od 520 stipendija, redovnih, socijalnih i sportskih, dodijeljeno je učenicima i studentima u 2018. i 2019. školskoj godini. Općina Novi Grad je i ove godine obezbijedila 450.000 maraka za realizaciju projekta stipendiranja. Nekadašnji Orao, a danas rukometni klub Briješće, ovu rukometnu sezonu otvorio je na najbolji mogući način. Nakon 6 utakmica i 5 pobjeda, ovaj klub trenutno dijeli drugo mjesto na tabeli. Po svemu sudeći, taktika je dobra, a zacrtani cilj prije sezone da RK Briješće bude među 3 najbolje ekipe u ligi u kojoj igra, čini se da nikada nije bio bliži. A evo i zašto. Na betonskom igralištu na kojem su nekada Edin Džeko i Zajko Zeba igrali s Rajom fudbala, a Mirsad Terzić, jedan od najboljih rukometaša koje naša zemlja ikad imala i ima, svakog dana igrao sa Rajom košarku u pauzi između rukometnih treninga, 2014. godine sagrađena je sportska dvorana, jedna od mnogih izgrađenih u općini Novi Grad u proteklih nekoliko godina. Danas dvoranu, osim školaraca iz osnovne škole Behaudin Selmanović, koristi nekoliko lokalnih sportskih kolektiva, a među njima i lokalni rukometni klub Briješće.
Klub koji od svog postanka do danas pokazuje i dokazuje da bez obzira na uspone i padove, uslove i neuslove, rukomet živi u našoj zemlji. Danas ovaj klub igra vrlo uspješnu sezonu, no put od nekadašnjeg Orla do današnjeg RK Briješća nije bio jednostavan. Mi smo imali neku želju, mi rukometaši, da osnovimo ponovo taj klub, da krenemo iz početka, korak po korak, okupili smo djecu, počeli smo u školi na Sokolju, zatim smo se prebacili malo na Mojmilo, pa smo radili, kad je otvorena ova dvorana, ovdje smo se prebacili. Djeca raznih uzrasta, uspjeli smo okupiti dosta djece, dosta talentovane djece, s obzirom da je vrlo teško okupiti danas djecu na rukomet, pošto ima puno više izazova nego što je rukomet, tako da mislim da smo dobar posao napravili i ako Bog da i dalje ćemo praviti. Za 6 godina od kako se odlukom grupe entuzijasta ponovo okupio ovaj tim, rezultati nisu izostali. Iako rukomet kao sport u našoj zemlji posljednjih godina doživljava svojevrsnu krizu, koje nisu pošteđeni ni igrači ovog kluba, ljubav prema sportu ne jenjava, u čemu je presudan timski rad. Već sam nekako, da kažem, stari igrač i nadam se da ću pomoći svojim kolegama da izborim ove godine plasman Premier ligu kao najveći rang BiH rukometa. Mislim da je ovo prava prilika da svi pokažemo šta znamo i šta umijemo da nekako, da ovu malu sredinu predstavimo najljepšim svijetu. S prvom ekipom imamo dosta uspjeha, za sad vidjet ćemo kako će teći dalje liga, ima dosta klubova koji pretenduju za prve 3 u ligi, vidjet ćemo šta će se desiti. Ambicije kluba su velike, a cilj je ući među 3 kluba u federalnoj ligi. Stvari se, kaže trener, moraju poklopiti. Osim sreće, važan je status i zdravlje igrača, zbog čega je na posljedku i bila upitna i pobjeda protiv gostiju iz Međugorja. Iako sa velikim brojem povrijeđenih igrača, sreća je presudila na utakmici koja se ove sedmice igrala u Sarajevu i završila rezultatom 43-35 u korist domaće ekipe. Baš je bila dobra utakmica, ali eto na kraju su oni ipak slavili. Pa fair, korektni igrači, nema stvarno šta primjer. U većini ekipa stvarno fair, korektni, to je najbitnije za ovu ligu. Iako je rukometni klub Briješće reaktivirao svoj rad prije 6 godina i davne 1970. godine je bio poznat po omladinskom radu baš kao i danas. Za pobjede koje nižu osim ljubavi prema sportu zahvalni su i vjernoj publici koja tribine nije napustila i u najtežim sportskim trenucima. Što je najžalosnije, podrška je slaba, tako reći, da nije općine i načelnika, teško bi bilo sve ovo i nas, da kažem, patriota koji se vrtimo oko kluba, dobronamjernika koji pomažemo na razne načine, mada je to nedovoljno, ali jako je značajno. Stoga bi volio da se uključe malo jači sponzori, da pomognu ovoj omladini, ovim momcima, da ostanu i opstanu, imaju rezultate, imaju želju, imaju volju i mislim da su na dobrom putu da postignu jedan odličan uspjeh. Borbenost i ciljeve ovog kluba prepoznao je i Mirsad Terzić, dugogodišnji kapiten rukometne reprezentacije i jedan od najboljih igrača Vesprema, koji je sa željom da RK Briješće nastavi nizati pobjede, igračima i treneru uputio i poruku podrške. Dragi moji rukometaši, jako me raduje kada vidim kakve uspjehe nižete i koliko se borite da pokažete da je rukomet jako bitan u našem društvu. Pošto je Briješće u pitanju, onda je fokus na vaše uspjehe još veći. Želim da vam pošaljem pozdrave i da vam kažem da ne odustajete nikada i da vam držim fige za sve buduće uspjehe. Do sljedeće pobjede, prijatno! U vremenu kada je, nažalost, u našem okruženju sve više pojava devastacije dječjih i sportskih igrališta i drugih javnih dobara, pozitivan primjer očuvanja sredine u kojoj žive pokazali su domišljati dječaci iz naselja Sarajpolje. Naime, nekoliko drugara iz ovog naselja došli su na ideju da sami iscrtaju linije na sportskom igralištu i tako daju vlastiti doprinos uređenju prostora na kojem provode svoje slobodno vrijeme. A kako to obično biva, dobra ideja se jako brzo pretvara u djelo, pa su se ovoj priči pridružili predstavnici javnog preduzeća Lokom, ali i načelnik općine Novi Grad. Pogledajte u nastavku.
U vremenu kada je, nažalost, u našem okruženju sve više pojava devastacije dječjih i sportskih igrališta i drugih javnih dobara, pozitivan primjer očuvanja sredine u kojoj žive pokazali su domišljati dječaci iz naselja Sarajpolje. 15-godišnji Hamid Merdović i njegovi drugari došli su na ideju da sami iscrtaju linije na sportskom igralištu gdje je nedavno preduzeće Lokom saniralo ogradu, table i koševe. Željeli su dati vlastiti doprinos uređenju igrališta koje se nalazi iza stambene zgrade u ulici Teheranski trg, na kojem svakodnevno provode vrijeme igrajući košarku i nogomet. Sedmorica ili šestorica smo skupili 60 maraka, a Farko, babo, Sanad nam je dao 50 i jedan čovjek iz zgrade ovdje nam je dao 10 maraka, ali nismo saznali mu ime, i još jedan nam je čovjek dao 5 maraka za sokove, kao ono da popijemo kao sok. Volio bi da svi ovako urade ovo kao što smo mi, da sva ovakva igrališta budu. Hamidov drug Faris Darman naglašava da svi trebaju da se ugledaju na njih, jer su oni cijeli raspust proveli igrajući fudbal i košarku na tom igralištu. Sva igrališta su nekako lego nekih dobrih učenika, dobrih dječaka, i mislim da svi trebaju da se ugledaju na nas. Načelnik općine Novi grad Sarajevo Semir Efendić zajedno sa saradnicima i predstavnicima Savjeta mjesne zajednice Sarajpolje, obližnje škole Aleksa Šantić i preduzeća Lokom obišao je igralište gdje se susreo sa vrijednim momcima i uručio im simboličan poklon. Nas uvijek obraduju ovakve inicijative, naročito od naših najmlađih, kada se oni odnose odgovorno prema svojoj sredini, prema svom naselju, i oni su sami krenuli u rekonstrukciju ovog igrališta, u njegovu popravku i crtavanje linija. Nas je to zaista obradovalo i znajući da će oni to dobro čuvati kada na takav način pristupaju u svom igralištu, mi smo im onda pomogli, ovo danas im donirali nešto od onoga što im nedostaje, poput lopti i mrežica za koševe i golove, a Lokom je u proteklih nekoliko dana izvršio jednu sanaciju ograde, sami tabli, koševa i tako dalje. Za nas je najvažnije da oni to igralište vole, da ga čuvaju, da oni ga čuvaju od devastacija, da ne pominjem da oni ne trebaju da ga devastiraju. Imamo, nažalost, tih pojava u noćnim satima od strane nekih neodgovornih, da li starijih ili mlađih sugrađana, da se dešavaju neke devastacije, ali tamo gdje postoji domaćin na igralištu, kao što je to ovo, to će biti puno teže. Općina Novi grad Sarajevo proteklih godina uložila je na stotine hiljada maraka za izgradnju novih i sanaciju postojećih dječjih i sportskih igrališta na svom području u nastojanju da najmlađim stanovnicima i omladini osigura prostor za igru i sportske aktivnosti. A u cilju stvaranja ambijenta, ugodnog življenja i podsticaja hortikulturnog uređenja zelenih površina, općina Novi grad Sarajevo već drugu godinu za redom nagrađuje hortikulturno najuređenije balkone, dvorišta i ulaze u stambenu zgradu, a u 2019. godini prvi put su nagrađena i hortikulturno najuređenija dvorišta privrednih subjekata koji registrovanu djelatnost obavljaju na području općine Novi grad Sarajevo. Hortikulturno uređenje balkona, ulaza, dvorišta u Novom gradu već drugu godinu ocjenjuje stručna komisija. Nakon obuke i edukacije iz oblasti hortikulture, općina Novi grad i nagrađuje najuspješnije zaljubljenike u cvijeće, ljepotu, prirodu. Tahir Duraković sa suprugom Fatimom u Zabrđu ima istinsku oazu ljepote šarenila, mirisa. Mene je prvo iznenadilo, nisam računao na ovo, ali ipak zahvalio bi se onoj osobi koja je iz komšija koja me, kako se kaže, prijavila. Ja radim iz zadovoljstva, što volim to i radim, nimalo mi nije teško, nas dvoje u tom uživamo. Hafiza Bajrektarević je 2 godine pohađala edukacije koje je organizovala općina Novi grad, a onda stečeno znanje primjenjivala. Kandidovala sam se i za dvorište, imam veliko dvorište. Volim rad svojim rukama, volim rad kamenom, volim cvijeće. Svako jutro, recimo kad mu priđem, volim da mu tepam. Jer kad mu tepam, imam osjećaj da mi bolje raste, jeste da je življe i da je bolje. U općini Novi grad i privredni subjekti grade svoje objekte i posluju po uzoru na svjetske kompanije. Trude se da prostor oko objekata oplemene i uljepšaju. U 2019. godini imamo novi projekat, to je izbor hortikulturno najuređenijih dvorišta privrednih subjekata na području općine Novi grad. Prva nagrada je 600 maraka, za drugo plasirane je 500 maraka i za treće plasirane je 400 maraka.
Firma TMP zapošljava invalidna lica u nekoliko djelatnosti, a tokom godine se kontinuirano radi mnogo i na hortikulturnom uređenju. Moram izraziti veliko zadovoljstvo da sam jedan od dobitnika ove nagrade, jer predstavlja izuzetno priznanje trudu i naporima zaposlenika u TMP-u, Društvu za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica, koji se trude kroz cijelu godinu dana da uređujući hortikulturno dvorište stvorimo sliku o nama kao osobama koje žele živjeti normalno, žele živjeti u finom, lijepom ambijentu. Među nagrađenima je i firma Megamix. Imamo 3.500 metara kvadratnih zelene površine i smatrali smo da treba da oplemenimo ovaj prostor, da napravimo jednu mini eksteritoriju. I koja će biti zapravo, po meni je okolina kompanije, odnosno ta zelena površina kompanije, ona je ogledalo stanja i u samoj kompaniji. I smatramo da je to jako bitna stvar i radimo na tome kontinuirano, održavamo na način kako je to propisano. Prva novčana nagrada za najuređeniji balkon iznosi 300 konvertibilnih maraka. Druga nagrada je 200, a treća 100 maraka. Prva nagrada za najuređeniji ulaz u stambenu zgradu iznosi 500, druga nagrada 400, a treća 300 konvertibilnih maraka. Najljepše uređeno dvorište je nagrađeno sa 400 konvertibilnih maraka, drugo plasirano sa 300, a treće plasirano sa 200 konvertibilnih maraka. Nema tog odbačenog predmeta koji neće ili ne može naći svoje mjesto. Radi iluzije ili fantazije, kazala je jednom prilikom Jagoda Bujić, svjetski afirmisana umjetnica i dobitnica mnogih priznanja, čija izložba skulptura i crteža je otvorena u galeriji općine Novi Grad ove sedmice. Radovi predstavljeni ovom izložbom ranije su izlagani u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine na izložbi povodom prijema Jagode Bujić u Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine nastavlja vrlo plodnu i uspješnu saradnju sa galerijom općine Novi Grad kroz nastojanje da se permanentno približe najbolja djela i radovi stanovnicima ove općine. Tako je 1. novembra u galeriji općine upriličena izložba crteža i skulptura Jagode Bujić, jedne od najznačajnijih umjetnica 20. vijeka sa ovih prostora. Umjetnice kojoj je nedavno Tate Modern galerija iz Londona otkupila 2 njene tapiserije, dakle etablirane umjetnice svjetskog glasa. Prošle godine je ona primljena u Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine kao gostujući član i tim povodom je ta izložba bila postavljena i ovdje u našem prostoru, a evo sad je donosimo stanovnicima općine Novi Grad i mislim da je to je jedan vrlo značajan, respektabilan, relevantan likovni događaj za grad Sarajevo uopšte i naročito za stanovnike općine Novi Grad. Jagodina izložba i ovaj put pružila je publici priliku vidjeti poznate skulpture i crteže koje su hrvatskoj umjetnici donijele svjetsku slavu zbog njezinog jedinstvenog pristupa ovoj vrsti umjetnosti. U izložbenu postavku uključeni su i crteži čiji je nastanak motivisan svakodnevnim životnim trenucima, a suočavanje sa sarajevskom publikom za nju je velika obaveza prema gradu, za koji je, kako kaže, veže značajan dio njezinog umjetničkog života. Izložba će u galeriji općine Novi Grad biti postavljena sve do 18. novembra. Na izložbi koja je ove sedmice postavljena u Centru za kulturu Dobrinja Vila Hadži Halilovića predstavljeni su originalni arhivski dokumenti i fotografije na 20 panoa. Uz porodicu Bešlagić donatori ove izložbe su i profesor dr. Besim Spahić, ali i Mladen Miloradović. Više u prilogu. U Centru za kulturu Dobrinja Vila Hadži Halilovića otvorena je izložba originalne arhivske građe Senada Šabovića, Stečci, kulturna baština Bosne i Hercegovine. Šabović je kroz 10-godišnji period sakupio oko 6000 arhivskih jedinica koje se odnose na naše najistaknutije istraživače stečaka. Izložbi su između ostalih prisustvovali učenici Novogradske osnovne škole Skender Kulenović.
Danas su imali priliku bar zaintrigirati svoju maštu jednom lijepom gestom autora Senada Šabovića koji je svim posjetiocima obezbijedio suvenir obliku stečka, te svaki naš učenik osvježenje koje je također dobio od autora mogao ponijeti sobom i stečak i time, ako ništa, zagolicati svoju maštu da nešto više pročita, naravno kao poticaj onome što se danas moglo čuti o bosanskom stečku koji je, evo, hvala Bogu, od 2016. godine stavljen pod zaštitu UNESCO kao kulturna baština Bosne i Hercegovine. Na izložbi su predstavljeni originalni arhivski dokumenti i fotografije na 20 panoa. Na svakom panovu predstavljena je po jedna nekropola. Najveći dio arhivske zbirke se odnosi na Šefika Bašagića i njegov naučno-istraživački rad na evidentiranju, popisu, zaštiti i popularizaciji stečaka. Nekih 3.500 je crno-bijelih fotografija, jedan dio je i fotografija je i ovdje i brojni njegovi rukopisi. Jedan od najvećih kurioziteta je taj rukopis popisa stečaka, kako ga u žargonu zovemo, odnosno materijal koji je poslužio Bešlagiću za izdavanje knjige kataloško-topografski pregled, a to je jedan od stvarno velikih projekata koji je rađen preko 10 godina. Posjetioci imaju priliku pogledati 20 crno-bijelih fotografija stečaka sa raznih lokaliteta u Bosni i Hercegovini. Pripadnici prve Dobrinske brigade prošle sedmice obilježili su 25-godišnjicu od pogibije 10 saboraca u selu Ledići na Bjelašnici. Na spomen na obilježju položeno je cvijeće, proučena Fatiha i Jasin dova. Novogradskim osnovcima na mjestu pogibije hrabrih boraca održan je i historijski čas. Uspomena na pripadnike Dobrinske brigade koji su poginuli braneći našu domovinu njeguje se već 25 godina. Želja saboraca je da hrabrost, odvažnost, žrtvovanje i nepokolebljivost ovih, ali i drugih boraca nikada ne bude zaboravljena. Zato insistiraju da svakom obilježavanju prisustvuju i novogradski osnovci. Malo sam dao i uvoda na neke stvari koje ljudi prvi su put čuli, a to je vezano bilo za početak agresije što se spremalo na Dobrinju. Malo smo dali akcenat na ljude koji se nikad nisu ni spominjali, to jest na jednu našu zlatnu heroinu curicu. Zvala se Lejla Omerović, zato i pozivamo i zovemo i edukujemo i kroz udruženje i kroz ovakvu ovu djecu da ne zaborave šta se spremalo, da ne zaborave da smo mi branili i odbranili. Historijski čas održao je zamjenik komandanta prve Dobrinske brigade Halil Bicaj. Govorilo se o postanku brigade, formiranju štabova, planovima, operacijama borbe i odbrane, ali i pogibiji 10 pripadnika brigade u Ledićima. To se desilo kad se vršila smena snaga 3. i 4. bataljona i taj dan od 3 granate su nam poginuli ovi borci tu. Ovi su bili jako dobri ljudi, dobri borci. Bili su, pogotovo jedan dio njih, to je bila interventna jedinica 3. bataljona, što je bilo dosta mladih ljudi, sposobni, najstariji od njih bio 26 ili 28 godina. Prva Dobrinska brigada formirana je 6. jula 1992. godine. O uspjesima golorukih, neobučenih mladića i djevojaka koji su domovinu branili srcem, danas se mladim generacijama priča sa ponosom i nadom da njihova žrtva nikada neće biti zaboravljena. A u nastavku pogledajte i druge aktivnosti koje su obilježile proteklu sedmicu u općini Novi Grad. Predstavnici Sindikata policije kantona Sarajevo uručili su zahvalnicu za doprinos u organizaciji prvog memorijalnog turnira Adis i Davor načelniku općine Novi Grad Sarajevo Semiru Efendiću i predstavnicima ove institucije. Općina Novi Grad i načelnik gospodin Semir Efendić su nam pomogli puno u toj organizaciji od iznajmljivanja tamo sportske dvorane, tehničke podrške i drugi vid koji je god bio potreban su izašli. Još jednom se zahvaljujem načelniku i općinskom vijeću i na pomoć koju pružaju porodicama. Dakle, da bi građani znali da općina Novi Grad na mjesečnom nivou za porodice uplaćuje određeni iznos novca kako za supruge, tako i za majke od naših ubijenih policijskih službenika.
Podsjećamo, povodom godišnjice od ubistva u policijskih službenika Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, prošle sedmice u sportskoj dvorani Rami Salči na Mojmilu organiziran je prvi memorialni turnir u malom nogometu Adis i Davor, a u ulici Geteova broj 1 na Lipašinom polju otkrivena je spomen ploča u znak sjećanja na hrabre sinove grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine. U multimedijalnoj sali općine Novi Grad održan je koncert Ilahija i kasida hora Medžlesa Islamske zajednice Sarajevo u čast njihovih prvih 15 godina postojanja i djelovanja. Koncert hora Medžlesa Islamske zajednice Sarajevo jedan je od brojnih sadržaja 15. manifestacije Dani o Allahovom poslaniku Selam ja Resulallah, koja traje sve do 27. novembra. Velika sala općine Novi Grad bila je premala da primi sve zainteresovane koji vole Ilahije i kaside, a publika je imala priliku uživati u interpretacijama tekstova inspirisanih najznačajnijim događajima iz povijesti islama. Iako je bio atrakcija i tokom same gradnje, prošle sedmice tradicionalni kineski paviljon je zablistao i dodatno uljepšao i upotpunio izgled i atraktivne sadržaje Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko. Grad Sarajevo će za uzvrat jednom od važnijih privrednih i ekonomskih centara Kine pokloniti repliku Sebilja. Planirano je da Sebilj bude postavljen u jedan od najposjećenijih parkova u Tijanjinu, koje godišnje posjeti više od 4 miliona ljudi. Poštovani gledalci, gledali ste još jedno izdanje Info Novi Grad. Do sljedećeg susreta, prijatno i lijep pozdrav!